خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوام برن همه برن ما نریم نبی انتظاری. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran kembali menutup perairan itu Sabtu lalu. Rekaman ini menunjukkan Angkatan Laut Iran melarang sebuah kapal asal India melintasi Selat Hormuz. Sebelumnya Al Jazeera melaporkan 2 kapal komersil diserang saat berupaya melintasi jalur distribusi 20% pasokan minyak dunia tersebut. Iran memutuskan kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat membuka jalur itu secara terbatas. Iran sempat mengumumkan pembukaan Selat Hormuz selama 10 hari pada Jumat 17 April. Tapi karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan dan kapal-kapal Iran, jalur itu kembali ditutup. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan Komando Gabungan Militer Iran menyatakan kendali Selat Hormuz kembali di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat Angkatan Bersenjata. روز قرارگاه خاتم الانبیا و نیروهای مسلح ما پیرو تدابیری که دریافت کردن نسبت به در واقع اعمال همون مقرراتی که بر تنگه هرمز از ابتدای جنگ 40 روزه داشتن دوباره اقدام کردن و این ثمره رفتار خود آمریکایی هاست. آمریکایی ها در واقع خودشون باعث میشن که این رفتارها رو شاهد باشه. کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست. Sebelum Selat Hormuz kembali ditutup, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tak akan membiarkan Iran memblokade perairan itu. Trump bilang Iran tak bisa mengancam AS di tengah upaya perundingan kedua negara yang saat itu sedang dibangun kembali. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman video kegiatan di kapal perang yang bertugas memblokade Selat Hormuz. Pekan lalu, pasukan Angkatan Laut AS itu memerintahkan sejumlah kapal dagang untuk putar balik ke Teluk Oman. Sejak 13 April lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz setelah negosiasi putaran pertama di Pakistan gagal capai kesepakatan. Langkah ini jadi strategi Donald Trump menekan Iran melalui kombinasi militer dan ekonomi, menargetkan kapal-kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Saat Iran mengumumkan membuka Selat Hormuz secara terbatas, Donald Trump sempat menyebut langkah itu sebagai sesuatu yang cemerlang karena mengizinkan kapal-kapal komersil melintas. Tapi saat bersamaan, Trump juga bilang pembukaan Selat Hormuz oleh Iran tak berarti blokade oleh Angkatan Laut AS terhadap kapal dan pelabuhan Iran di perairan itu tak lagi berlaku. This will be a great and brilliant day for the world. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kholibaf menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat menerapkan blokade angkatan laut terhadap Iran. Ia menambahkan, gencatan senjata di ambang kehancuran ketika AS mengirim kapal dan mencoba membersihkan ranjau di Selat Hormuz. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم.
اونا عقب نشینی کرد. لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند، حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد. 8 April lalu, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu terhadap Iran. Gencatan senjata ini tinggal 2 hari lagi sebab akan berakhir pada 22 April mendatang. Kini konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran pun semakin meningkat. Baru-baru ini, kapal perusak Amerika Serikat juga dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut oleh Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tuska itu disebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komando Pusat AS CENTCOM menjelaskan, Tuska berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran sebelum akhirnya dihujani sejumlah peluru untuk melumpuhkan sistem penggerak kapal tersebut. Pasca dilumpuhkan, Departemen Perang AS melalui platform media sosial X mengungkap sejumlah helikopter lepas landas dari kapal perusak USS Tripoli dan pasukan marinir mencegat dan merebut kapal kontainer tersebut. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan Trump menggunakan segala cara untuk mengakhiri konflik dengan Iran agar arus distribusi pasokan melewati Hormuz kembali normal. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Merespon tindakan marinir AS membajak kapal kargo Iran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan akan membalasnya sebagai tindakan pembelaan diri. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنند و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Pakar Timur Tengah Universitas Pajajaran Dina Sulaiman menilai langkah Amerika Serikat yang bersikukuh memblokade Selat Hormuz membuat jalur itu semakin tertutup untuk mengembalikan arus distribusi pasokan dunia. Kalau betul Trump ini memang inginnya Selat Hormuz itu lancar gitu ya, terlepas dari masalah tol tadi, masalah biaya, kalau memang betul-betul ingin lancar harusnya Amerika tidak berbalik memblokade juga. Jadi ini kayak diblokir sama Iran, terus dia balik memblokir gitu ya. Justru malah situasi yang ditimbulkan setelah Trump itu memberikan mengancam memblokir Selat Hormuz itu justru malah situasi tambah buruk gitu ya. Kalau betul yang diinginkan oleh Trump adalah kestabilan harga minyak tidak terus-menerus naik seperti ini dan lalu lintas lancar, ya sudah jangan memblokir apa yang sudah aturan baru yang sudah dilakukan oleh Iran. Saya pikir seperti itu. Pengamat militer Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Ali Abbas menilai Presiden AS Donald Trump sejak awal mengindikasikan niat mengakhiri konflik dengan Iran bukan dengan cara yang damai. Hal ini terlihat dari pengerahan pasukan AS dan kapal perangnya di tengah gencatan senjata dengan Iran. Ada potensi eskalasi yang akan membesar. Kenapa? Karena gejalanya itu justru terjadi penguatan militer ke kawasan, karena ada pasukan yang ditambah, lalu juga ada aset kapal yang ditambah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita terjadi ada pergeseran kekuatan militer ke kawasan, bisa jadi memang pause ini digunakan oleh Trump untuk persiapan serangan darat mungkin gitu ya. Tentu saja itu yang kita sangat hindari, tapi lagi-lagi kalau misalnya saya ngelihat gejalanya Trump cukup serius untuk kemudian melakukan pergeseran, karena itu kan sebenarnya adalah gestur, sebuah indikasi gitu. Jadi kalau memang Trump ingin berdamai, tentu saja dia tidak perlu repot-repot menggeser pasukan. Justru kan ini pergeseran pasukan cukup serius malah di jeda
di Jeddah saat ini. Sementara itu, di tengah ketegangan Selat Hormuz yang semakin panas, Inggris dan Perancis memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan misi pertahanan ini sepenuhnya bersifat damai guna menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung pembersihan ranjau. Tanpa Amerika Serikat, lebih dari belasan negara bergabung dan menyatakan kesediaan mereka dalam misi militer internasional ini. Negara-negara tersebut mengirim peralatan militer ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran dan AS disepakati. The mission that we're putting together is a defensive mission and that comes after a ceasefire. So that's why we brought the international group together to indicate how we will play our part. We agreed to accelerate our military planning. I can confirm that along with France, the UK will lead a multinational mission to protect freedom of navigation as soon as conditions allow. Kini Iran telah tegas menolak berunding untuk kedua kalinya dengan Amerika Serikat. Akankah Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali saling serang ketika gencatan senjata usai? Kompetisi sepak bola usia dini Elite Pro Academy U20 diwarnai kericuhan. Ada nama ex atau mantan pemain timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang terseret. Informasinya di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami.